Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke, cindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhokhi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho kona ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona-ke namhlanje-ke lithi odume ngokucela amashumi kubantu uphakela umthakathi uthi uyamazi umbulali. Uphakela umthakathi uthi uJacob Zuma ungumbulali, usebaqedile abantu base-KZN ebabulala ezama ukuziveza amandla anawo emaXhoseni. Uphinde waveza nokuthi kudala uZuma ayexhaphaza iSilo esesakhothama uMdlokombane kwaze kwaba siyakhothama. Lona wesilisa uthi abantu abayeke ukudlala uZuma ngoba bazozisola. Lokhu ukudalule kwikhasi lakhe lezinkundla zokuxhumana kusihlwa-ke laphana-ke kuThangi. Mina ngisacela laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke for ubhale ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke. Fusha umbono wakho-ke lapho kuma-comment section-ke mase uyangixhasa ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhokhi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.